Sırdan kavakarı takur yonsun çapı bu çember jondur. Çorsum rijep yajar. Dotut may çorkali. Pardan çini çapjando gandr kanto hyegundu. Xarme manyo darçendo hi dochen sand tabun onsen. Ga hyegundo on don xirchen joje da tabu yajar. Yurshir hi yonsu tabu ni dena. Cho chemo mazan rasam jung gohung. Rawa chemo yapon gongsun gandabjit. Xana goso rdok zesa tanurlu so yongdak sosa. Xadong hiri ndapchang chesa semil songja denzo dorsa. Medo na cho ndabja yejing chodong cheo yancho yamba nidir. Dongmar poje rijin cheni meyo dongchu gunruwa xiongji. Gandr dongso zor jiru mjit nindir dudu hiba nizong. Nadu rimu hini daba jahor tsungzo bodinre. Pojin tsungzo jahor da zhongbe tsungdu chemodo. Poji jardanji hidru denba tarsa. Sanzan chapsiji dongzin deni karchin. Tamam merikji riyong chechu denba yerji dana duba hida chib. Di xiaxiusi ngoludong xiarlin chansi dajit. Nubda chamdo, lo nubda naochi, yongdan soling. Ne yong chansi yegordong damrirda yojing. Sai jiaxian la hili zhiyima nimbam zhuchi dangdong lao zomyo. Diyong, bo rabxiong jiddanba jiahu dogulu dawa nipa ci simchi. Hilo nidong julu dawa yibu ci jiyin yuba. Chichu dondong karma yeji hiegu dundana. Hide dong lunjao gan chuwa gangba nindin ruwa namjo. Namjin yin. Bao pepe sudarji chenmu maang nijilong yu la ror yinba. Lala na dili dongdi. Nyanji gan chuwa saru ngowu chuma taba dong. Ama dong simu nam catabji zhongni meka barde hyobu zadong zo yinba. Hiba namjong mali dongni beku jabdan cherde lorji hyosu hyodab he yinba. Namjan dong man tsungbe ma dao dong zhaji gangyong me. Lobarda xie yabra da zhachi mo hi dong handa. Sa yin da dagu yin da pao. Ruwa nam hima yin da yu. Chuo nam lega yin da deng. Deng kongban yel oga sa yira me ma chudo long. Njongwa chendu jingam hinji yin yin ma du jing da. Di ce mo nam la sam hi ji lang kam jeng me ba. Sam jen jik zhang lu jen na zu. Ngog me hong nam du jing la dorwa yolong chen mo di. Nam ka dong bar nong tam je sadar dong dizheng ji ma nong che. Lambar tam je hirar dong chonir jike. Mumbo dong choni rong gen hi. Mo hiyo bayar gongsal chabi. Chusu karma jik ma azan ba duyan nong. Ye zhen de ne hianji chang ra wang ya nga wa yirsa da wa hi de jir. 今天早晨7点49分，青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1级地震，截至目前已造成大约300人死亡，8000人受伤。此次强震震中位于北纬33.1度、东经96.7度，距离玉树县城30公里。震后又发生多次余震，震源深度33公里。玉树县已经全面停电。玉树州的州政府的所在地就是这个地方节骨镇。这个地方呀，这个也是玉树县的所在地。原本非常美丽的玉树，可以用废墟一片来形容。那哭泣的心啊，难以抑制对你的牵挂。
如今已是我唯一的渴望，唯一的渴望。第一次，都抗生的那部东京希望甘愿巴马汤子，东海人七万八千年学着多看千年的人，打动，日日想到么子，给一个出路么从不，让你希望么不。想在你看见爬顶当中过，ro学年学见的龙给让到这。当然有孙的语数中个没这个恰成了头扎三百亩里，对那头站的东北头嘛。还是这句话，只要有一线希望，我们绝不会放弃。你在哪里？你在哪里？你在哪里？你在哪里？我多想揪住你的。共同立足于相对活跃期的巴颜克拉地块，共同感受印度板块在喜马拉雅山突的撞击。玉树和汶川经历了同样的山崩地裂，经历了同样的断壁残垣、妻离子散。然而玉树又是不同的。一方面，土坯木料和石头结构的普通民房的轰然倒塌，使施救的难度大大增加，同时被掩埋的居民的生还希望也大大降低。另一方面，玉树地处青藏高原腹地，距离西宁有880公里，离成都1200多公里。去年才刚刚通航的玉树巴塘机场，还只能同时容纳3架飞机起降。而就在地震发生的第一时间，一群特殊的人起到了特殊的作用。我们是四川省甘孜州19县西丘塞丘市来的，这里我们来的是救人来的，我们寺庙的僧人1000多人，这里救人来的，就是这样的。刚发生地震几个小时后我们就赶到了。你们怎么来的？我们就打的过来的出租车，就说。1个多小时就休息了。我们是这是我们佛学院的，刚听到那个消息后，我们就第一时间赶过来的。我们没想更多，我们没想到会有余震，我们只想到的是第一时间能救出一个生命是一个生命。但是我们到这里，我们工具不够，我们心有余力不足的。但是，我们救人就是功德无量，我们这是当初佛教的皈依。从四川上那些都过来了，从南川、成都、那个什么甘蔗他们都过来就帮忙救援的。随后，回良宇来到一家倒塌的商场前，很多寺院僧人正在抢救受灾群众。听说寺院僧人自发组织抢险救灾，回良宇说，大家从寺院赶来救灾，这充分显示出了我们的僧侣和信教群众爱国爱教爱家乡，一方有难就要8方支援。玉树是多民族多宗教地区，要充分发挥民族宗教界人士在抗震救灾中的重要作用。拿着这个。